برز احمد تركم قال كي سباسياتتكن بري هاتش من دخاص بحثي ديتنا امريكا بكن سر او بروسي اشتي لتركيا دس بيكري دين برا بي كي كي انا كان بيجن كردا وحكومه تركيا دا دماكو هزين بي كي كي هناك هزين بي كي خوش تركيا فاكيشان باوشرا كردستاني كوش كاسبي ليفر كيف خوش اخو ديار كر لما دخاص ام بسال جواب بكن او خلكي ولا فرديتي لامريكا او تشاوا بري خدن في بروسي راستی پروسه گلکی گرینگه شبو هم روشلاتا نابین و شبو گلی کرد و گلی تر دریاک دموکراسی جیانک برومت جیانک آزاد بگیشن جمع گلک گرینگه پروسه راستی نواروکا و پروژه شی شبو براتیا گلا و شبو وکویا گلا جارک دن وری هولی و سروی سیاستك نو آوا بفهم جبر في آواي للراستيك أفهم ديتنك ما بعمري قاركرن تشتك أم دبينن أو جي بفي بروجي بفي روجي بفي بيفاجوي قال لك كيف خش يعني كيف خش ياخو آنين زمان أبتشي دبيشن أو تشكي ور بزو باللاس هات أمشي شاشبون تشتكي نو تشتكي روزانه تشتكي كمان نكاني ببقوتا كاف شوا تشيبو يعني قالكي لز تشيبو افتشتانا ليك ده هفديتني مدام بيديتن كي اوجي زانن كي يرو دروجلاتا نافين حتى بسكريكا كرت شهر سرنا دروجلاتا نافين ده قالي كنت نجيش ما فيها ندروجلاتا نافين ده استقرارتي ونشي ديمقراطيتي اللي راستيش يرو سالة بيستو يكيشي دمك قال لي كرد بقيجن ما فيخه أمي دبينن أمريكا شي زانن وتركي شي أفديتن كي بالنياطية كردا بإنكارا كردا وبو كرد نبونا كردا لسر سياسة لسر تنبونا كردا نت تركي دقيشن قناغك نو نقد كانن روشلاتا نابين سياستك برفرها بكن ونجي كانن روشلاتا نابين رولكي مسم ليس اصلا دا تركا افديتن هزين بكيكي اف نزيكا 10 12 رجع جروبين وانا خو فاكشاندن تونا باشور او جي بينغافا يكي بوجي في بروسي بكيكي جبجيك تركيا تشكريا يانوي تشبكا هم برفي بينغافا يكي افتشتك برز اجلانانی زمان او ده نوروزی ده افتشتید بیریار کرد او پیماناوی براستی آلیه کرد خاندیلو پکک او رزی سیاسی جبو اف پروژه بمسه تشتی گوتن آنین چین هم زانن او لشکری دسته پکک هات بردان آگربست بیریاراوی دان و هزی چکداری مساعده هزی چکداری شی ایروخ بکشان لی ایرو توپ لعالی دولتی لعالی حکومتی ام هفیدارن کی حکومت جبوگ مافی گلی کرد جبو پیش روشا گلی کرد پروژنی گوری دلی گلی کرد جبو آشیتی باشو لیک ایرو که ام دنرن حتی گیرو د پروژه د نقشه ریا حکومت د تشتکی بالکش تشتکی کم ببیشن اف تشتکی هین من ندی بچاف لیم هفیدارم پشتی که اف پروژه در کتنا دروی ولید پشتی وی که اف حکومت دولت لسر بسکری که شد فکر هین برفرهی بینن زمان بینن روژه شبر فيها ام بيد بيجن ام دي بيجن كي تشكي كردوان دابكن تنن ريخستني كرد سياستا كرد ايرو جهاشتنن عقلكي ديمقراط عقلكي سياستي جبر فيها كرد تشكي وندا ناكن بالي اگر او قاوي غوري دلي كرد غوري براتيه راستي غوري براتيه گلان باوشن اصلا چنابن لی وقتا بخواستم قال لي كرد جارك دن بخابين راستي كرد هوتي خاباندن اوي زراري ببينن
باش تبحثي خاپاندنا كردان كر ام جي وكو راديو دنگي امريكا ام قالك دقال كردا دا خفن كردي باكور وكردي دفري نيجي قالك جاري قالك شوانا دي بيجن باوريوان بحكومتها تركيا نائي جبو افروسي سربكا اجا وكو سياسه فاني كرد اونچت بيجن باوريوا بيتي يعني راستی 100 سال دولت سیاست دولت کرد لسر خاپاندنا کردا سیاست کردن او حقیقت کن چبر بی هاوی کرد باوری کم بوید ناوا کردا دو کرد بوی باوری لیرو ام بخو باور دکن ام زانن کی وقتا دولت تر گاوا ناویجی کرد و برخودان اخوا و خبات اخوا اوی هیم به گرسایی بردوام بکن ابجوی هاوی ام بخو باورن لگ ام اخشیتی خوازن وقتا ریا شیتیه وبه و پسکریکا کرد ریا شیتیه دور چاره سرکرن جبوی تشتی تید بیشن ام دبیدن آمادن لگ ام دخوازن همو دنیا وی تشتی ببینن حتی ایرو دگوتن کرد تروریستن کرد آشیتیه ناخوازن کرد به شر چکداری دخوازن تشتا چید ام دبیش بون کرم که فرم تا ای آشیتی خواست کردن یا دولتن ایش با پسکری که کرد چاره سر به سیاست دولت نشاندن یا کردایی ام دخوازن همو دنیا ببینن ای حتی وی دمی کرده اف دگوتن تحموش دنیایش امریکاش اروپا رو دگوتن ام لهمبری تروریسم مجادله دکه لی ما فکر نتانی زمان ایرو ام دبیشن کرم کن بویرن ما فکر بینن زمان وقتا هون ما فکر بینن زمان که گله کرج با آشتی گاوه داویش ناویش راستی دوی پیواجوی ده جبو آشتی گاوه آشتی هر کس اوی بپیون که کرد لهمبری آشتی آستانگی دار دخی یا سیاست دولتا همو دنیا جیوه ببینن و نرین دنیا لسر سیاست کرد ور گوراندن اون کاریش ویرا دکن اون کاری دکن جهان دیرا کو خلکی دنیا جهان تبقى کو سیاست کردان نه او سیاست ام دخوازن که همو دنیا ببینن دوی پیواشوی ده چه دوین دخواستی چنن چه دکن ام دولتا چه دکن وقت به حاکم دورته ده ببینن به چاوی خود ببینن آستنگیش کردایی یا آستنگیش سیاست دولتا ترک ام دخوازن وی ببینن ام باورن کی دوی دمید ابتشتانا ورن برچاف و چاقی نرینک نوش بو مش خباتا کردا مجادله کردا نرینک نووی درکوه هولی درکوه قوناغی بله ام قالك جاري خلك شارزاي روشا تركيا وروشا كرداجي لتركيا دبهيسن دبيجن جبركو بريز عبد الله اوجلان اف نزيكي 14 ساله بترش 14 ساله زندان دا جهاني هاتيه وبرين قطبي جهاني بلكي او نعم دبا نوينراتيا دانستاندنا بك جلاي كردا بيش نيازي وصادكن خلكي دي سياسه مدارين دين كرد نوينراتيا كردا دانستاندنا دبكن وش بيجن يعني راستي هفديتنا اولي بريسو جلان ممكن راستيك او تشتك 20 سال بري درباس بوي يك دين زمان او تشتي نقاش دنابا تركي دنياي دبر روش بروش كشي دشوبينه بلك تلفزيون لجمي تنبو اما او چار كسي لجمي مثلا او تلفزيون هن الجمي her yeke dibet li filan programê li filan televizyonê tê binêrin piştî êvarî em hevdû bibînî kê çi gotib û hûnê ji mir bibêjin û rojname jî hebdû taqib dikin rastî nepir ji dunyayê û ji ev siyasetê qetiyayî lê rast tabîr şert û zirûfê wî îro ji bo xebatek tam gorî dilê Kurda bike ne misaîd e ji ber vî wî em dibêjin gerekî wexta berê Öcalan ji bo vê xebatê bike gerek şert û zirûfê wî werguherandin ew kanibe bi gelê Kurd ve siyasetmedarê Kurd be heta bi hereketa PKK re kanibin hevdîtinê bikin kanibin nîqaşê bikin ser vê meselê wexta gewçîne em wexta dinerin mesela li siyaseta dunyayê em di başûrê Efrîqa dinerin Mandela wexta
proje aşitiye hat rojeve Mandela قاری بو هفدیتینی خواب که پارتیا خور حوالی خور حتی به حکومت د شرط نیت آزاد شرط نی داشت او کرن ای راستیک اگر ایرو ام دی بیشن شبو براتیا گلی کرد و ترک در ریا دموکراسیت هین برفره ببه هین به پیش دی بکوه gerek پیشیا جبو آشتیاک برومت آشتیاک بگهش مقصد آخه gerek جبو هفدیتنا جی جبو دیالوگ جی شرط و ظروف اجلان شی ورگو هراندن لیک هنکتینی بی زمان işte öcalan bindeste şber vi havi işte tişti got ya alçlava çünkü barış öcalan bir gotun mafi bele mafi geli kurd hatta geli kurd gori da khaz ya dili xo gele tiştek nebe aşiti çenabi lek ev hayi barış öcalan vedi beşi dibek dema despek adı meşerre çekdari kır kurd siyaset nikani bukra Kürt nikani bu siyasetek legal döndür de bimeşanda. Derdi xo dağas yo xo nikani banya zaman. Le iroş am de binin rexistine Kürt, saziye Kürt, siyaseta Kürt. Kanın de vare demokrasiye jidi, vare siyaset idi. Fikru ramani xo binin zaman. Jiber vi avi gerek am riya aşitiye am vekin. İro demek nuyi. بريس احمد ترك بحثي معك زاغوني لتركيا بكنكو او كيشا هري مزنا نبس كردا للتفايا تركيا يعني خلق يديه تركيا ليس او كيشا هيا هري ايرو روجنامات دي زمان جزاري جنابي و تشتكني بيسان دبوكو وندجي هندينا معك زاغونا نودا بيف يانغوتنا تركبوني ببرچاف کردن ما بس تاوا چی بو Kemal Kılıçdaroğlu ev Saroki partiya muhalefeti CHP etiş nivadı beşi amna helin Türk rabi çıkarttık mago amna düşmene geli Türk am dukhazın zabuni de hazar cari beşin leg am de beşin mafi geli Kürt mafi geli Ermeni mafi geli Süryani mafi geli Alevi hamute kevin Dırnağa zabun edi. Yani ev mafevan ben nasgırın. Am nelhem beram geledinin geletirken. Am mafkhazın, hakkı khoji o hakkı hamu ev çandi kültüre dırnağa Türkiye cihana kadaki am dikhazın çandi o zamanı van o peşeroja van bigheşe aşitiye bigheşe dizabone di cibistinin onun inkar kırın ser inkar etçenebin. Aml hemberi inkara gelanın. Aml hemberi gele Türk'ünü habuna gele Türk gele Türk gelek evji mafi hay. Am khazın mafi vişi berfreh bibin. ام دزاین AKP و بتایبەت جی ئەردۆگان نەها دەخوازە سیستەمی تورکیا بگوهڕا بکە سیستەمی سەرۆکاتیش بۆ پتری دەسەڵاتە بە هەمبەر وێ وە وەکو کورد ئون دەخوازن ڕێژەیە کەتنە پەرلەمان کێم ببەش بۆ ئون بکارن بکەون پەرلەمان ئیجا ئەفدوو گوهڕنی گەلکی مەزنن ئەگەر بوو ئەردۆگان و AKP وێ قازانجی ژێ بکەن ئون ژی قازانی ئون وەکا کوردی تورکیا دikarin hevkarî digel AK Partiye bikin ji bo ew destkev bibe guharîna destûrî bibe em hevkarî bi demokrasiyê dikin em hevkarî bi siyasetek nûjen dikin nerîna nûjen dikin em eger sîstema Erdogan dibêjî sîstema serokatiyek sîstema berfireh heta herema ew sîstema ew ê xwe nû bike em dibêjin em ê nîqaş bikin lêk wextek tek ji bo kesayetî ji bo ew quvvet û qudreta sadece Erdogan zêde bibe em tişkî wan qebûl nakin heta eger wê rêjeya ketina perleman jî belê em tamam gişî wê dibêjin ama wexta demokrasî tê hebe menfaet ji gelar hebe na îro em bêjin sîstema serokatiyê li dünyayê
ام في والي بدس دنگي قال مثلا تهل بجارتن شهرداري خباتاوي ومافيا برفره دبن يعني ام سيستمي بويا ويقرك ام بنين برشافور بنقاش بكن ام سيستمي نك بحقيقة كسياتية تاني بحقيقة سروك كومار تاني ام بفكرن بريس احمد متخاص دماهيه سبيسيال هندي جوا بكم بيوندي و ازكار بيجم بدبي بارتي اشو ديمقراسي يانجي كوما جواكين قال يان كونغران اجتماعي هر نافكي هبا دقال بارتين دين سياسي لتركيا اي كرد هلبة وكا از بيجم بارتيا سوشيالست بارتيا هاك بارتي بيوندي و چاوان اون هفكاري ديكن اون كاري بيكرا ديكن يانا راستي دناوا بارتي كردا ده ايرو تكليه مي گلك باش روش بروش چتر دبن zaten de peşiyamede konferansek ami başlar bikin. Diye konferansa da hamu partiye Kürdi evi başlar bibin. Daliye dineyi ev çapı Türkiye Demokrati Türkar am konferanseki bcihdinin. Yani rastişi dinava ev gelli Türkçi de ev kesi demokrat, ev kesi sosyalist, ev kesi aşiti khas buanj tekiliye me germayı demeşin. İro gav konferansa em dibêjin em ê cîbînin teva heq parêj hemû partiya jî em dibêjin werin em tev vê konferansekê li ser vê pêvajoyê li ser vê projeyê li ser daxwaziya gelê Kurd em tev di nîqaş bikin em biryarê xwe bikin yek. بله بري سالك وبيشنيازا كونفرانسكي نجتماعي كردي كربو Lasa wîn jî di Rojavê de yî em bawer dikin li ser wê jî xebat çê dibin. Piştî eger konferansa Bakur em biqedînin, konferansa Ewropa biqedin, em dixwazin li Hevlêrê konferansek îctimaî çêkinê, li ser wê jî xebat berdewam dike, ji bo bingeha wê xebat çê dibin. برز احمد ترك ام قلقي سباس Ez sor spas dikim sağ olun. ما زحمه